Туғандар, ассалаумалейкум. Ауылбек, браттар, чотам. Ауылбек келді ғой, Ауылбек. Ассалаумалейкум, туғандар. Ауылбек 2018 свежий перегон. Расторможен, но не оформлен, туғандар. 2018 2.5 полный привод, туғандар. Белый жемчуг. Қойчай. Қойчай. Короче, туғандар, машинаны аласыңар да айдайсыңар. Өтті жеңіл Карфакста 134 миль кило эме. 134 миль. 134 миль. Мин. Белый жемчуг туғандар, что грязевой шиналар тұрады, а так дискларын көріңдер. Мынай айтқанда антихром туғандар, достар деген доске дейін деп қолдым. Так, үшін өткенден доске мен бір сыра бұлдап қойын, Так, электроручник, горный режим бар екен туғандар, электробагажник, удержание полосы, слепая зона, датчик, антизанос бар, мультирульна, көрсеңер болады, круиз контроль, голосовое управление, так, лепестки, полный электропакет, электробоковой зеркала үшін өзінің штатный мониторында тұрады, дисплей мында айтқанда туғандар. Да, мне айтып берейін, подогрев авдуфтар, к сожалению, жоқ екен. А так, USB, AUX доступтары бар екен. 134 миль жүрген туғандар. Машина свежий перегон, так что смело алсаңыз болады. Радары как болады орында, мындай жаң машиналар радар білесіңдер. Кожаный руль. Болды енді досым, мен бүттім уже. Люк бар, а? Люк бар, о. Досым, мен дальше өзім жүрем. Артына бір sıra көрсөп қой, артында кенен жақшы, короче, туғандар, бірейін 2018-та. Дұрыс досым айтқандай электробагажник туғандар. Полный привод, туғандар, полный привод. Парковта бар, при желании бұны дальше уже іштете берсеңер болады. Өзің бүт қалмаштар, өзің бүт инструменттер бар, банкраттар полный бар. Запаскасы да, өзің родной запаскадан бері. Өте жеңілі Карфакста да туғандар, так что келесіңер да, только ақшаны санайсыңар, оформление қыласыңар, айдайсыңар. Болды, ешемелер жоқ бұны. Несін жазаш керек, анан түйілғаннан, чириги барбы деген сұрғыларды туғандар жазбайлы қойғылар. Ассалаумалейкум. Басын досым, басын айтып қойлы. Басы да өте жайны туғандар. 16.400 туғандар, 16.400. Свежий перегон. Все, досым. Аты Абдулла десе не дейсің? Абдулла десе бір аз кең бар туғандар. Все, доске. Туғандар, ассалаумалейкум. Рейс номерін жазып қойыңыз туғандар. Рейсіне чала бересіңер. Мына айтқанда, обмен с доплатой может быть. Жоқ болса, может, наличкаға шытыр парктерлер туғандар. Ассалаумалейкум. Туғандар, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Как ты, досым? Ассалаумалейкум. Жон таза доске. Туғандар, Nexia келді. 2004, 1.5, бірақ 16 клапанда туғандар. 16, бірақ досым, бұл самый немесі че? Немекенде айтайым немекен. Короче, мұнда екенде бур бар, кондиционер, полный электропакет бар. Полный фарш кен да, короче. Полный фарш. Nexia-ның полный фаршы. Кондерный сейм бар. Нормальный резина туғандар. Передний, задний, нормальный резина. Мына, дұрыс айтқандай, полный электропакет. Бур бар, кондер бар, кондерный ремень қойыш керек. Мына несі жақсы, чириги делемдей. Өтті астын арқы, крылода мұншалық чириги бар туғандар. Болды да, атак асаба көзіне деле көрмейді. Арқысалын қарап қойшы, ақ точкалар жоқ кем? Зыңқ. Зыңқ па? Зыңқ. Бар кенде мені қарайсың. Йоп, тегедек, бар кенде көр мен. Аны жөнеле жуып қойыш керек. Машинаны алғаннан кейін жуыпсыңар. Açayım mı dostum? Bagajды bir aç, bir байқатайлы елдерге. Sana. Vaa, bu yerde қара досым. D, A, E, W, O deydi доске. Da, O deydi. Na, туғандар, запаскасы бар, данкрат бар. Атак асты деле. Жүгөрі доске кім себем десе берейлі, бекере. Шириктер деле асаба көзіне көрмейді туғандар. Бұл жақтан деле қарадық. Көрмейді деп, чачы легірейлі баштаны. Қарадық, асаба көзіне деле көрмейді туғандар. Басы деле өте қымбат емес, өте арзан емес. Орто. Орто деле мына içine деле кошак бар. Бірақ Nexia-ға болды, өте мелочь туғандар. Короче, туғандар, машина Нұрс автосалонда. Дайрегіз Беловскийде, Фрунзе 180, номер 0556 23 20 73 номердебіз. Басы 135 миң сом. Герігіле... Доске, 135 білем. 130-қа түшкөді уже. Туғандар, 130 миң сом, 2004, 1.5, 16 клапан. Салам алейкум, номер айт. Ассаламу алейкум, туғандар.
Мында айтканы минивэн туугандар. Nissan Привет, короче. Атын билбей кой. Nissan Привет пе, короче, ушундай. Эки канча экен объему? 2 куб, 2 куб. На механика универсал, мына көрүп атсыңар, реальный шокуйцуна мен келди, туугандар. Ой, не болуп кетти бул жаат. Аплодосын бир дап койчу. Ассаламу алейкум, туугандар. Басын сразу айта коеюнбу. Басы 130 миң сом болот атат, туугандар. 130 миң сом болот. Машина кадимкидей полный на ходу. Универсал аябай кенен, туугандар. Мен боюмду билесиңер, 1.93 кенен басып атам бул жакачы. Анан бул эшиктерди ачканы дагы муну ачасыңар. Полный ачылат экен. Жагында ачып койчу доске. Эки жак бетинен полный ачасыңар. Люк да бар, люкты тартып койчу мына, люкда. Люкда мына ачасыңар дагы смело. Бул жактан кирип, бул жактан кирип чыга бересиңер, туугандар. Короче, туугандар, мындайда bunun басын реально Абдулайко сүйлөштүр 130 миңге коюп сатат. Эркекче айтайынбы, 130 миң на полном ходу, мотор, коробка зынк, ходовой зынк, туугандар. Мына ишенбесиңер, келгиле айдап көрүлү, анан айтасыңар. Туурабы доске? А еще бир момент айтып коеюн, оформлениясы бар бунун. Сыртын жүр көргөз койчу, чирик-пирик жок вообще-чи. Канча эч болот экен? Короче, Я. минивэн эскенде. Жок, мини да досум. Мини, о, сен жок. О, мына сире жок, бирок мини да доске. Бирок туугандар, бирөөнүн артынан бильярдный столду коюп туруп ойносо болот экен да, багажник аябай чыгып экен да, келесиңер. О, мына жапсаң кузовун көрүңүзсүң. Оператор мына. Карасаң мына. Бир доске жаап койчу, ал душ эшикти бир көргөз кетели оператор экен. Мына бир чирик жок туугандар, мына. Бир чирик иштей мындай кылып. Бир чирик жок туугандар, мына каканес чирик жок туугандар. Көрдүңөрбү мына? Мотор оталып турат. На полном бодром ходу, туугандар. Мына обладозун оформлениясы бар бул. Оформлениясы бар, туугандар, полный на ходу, реально авасына айдайсыңар. Алды кнопка мне. Будущее время. Мына үстүнө тартып койчу, потолокто спакел жеген эмес мына туугандар. Реальный баа менен коюлат, эркекче айткандачы. Сону чыкпайсың эшикке. Реальный баа менен коюлат, туугандар. Кимге кызык болсо биздин Нурс автосалон кайрыла бересиздер. Номерибиз 0556 23 20 70 номериндебиз. Досум, реальный акция болду. Акция. Ассаламу алейкум, туугандар. Давайте, кайрыла бересиңер. Ассаламу алейкум, туугандар. Бүгүн биздин Нурс автосалонунан Mazda 626 келди. 91-жылкы 2 кубта, конечно, на механике. Анан туугандар, гурдун насосун алмаштырыш керек по желанию. Гур өзү иштейт, просто үнү чыгат. А так вроде технически жакшы, нары беринде жүрөт. Соля кайым болот да, рабочая лошадка. Өзүн айтчайм, досум, пару слов, жанашып. Туугандар, Mazda 126. Так, чыгарбадың канча дедиң досум? 91 объем. 2 куб экен туугандар. Оформлениясы бар туугандар. Келе бересиздер, бул биздин Нурс автосалонунда болот туугандар. Бизде бүгүн билесиздер саат 2-де авторынок башталат. Так что машина алам дегендер авторыноктан кыдырбай бияка келди туугандар. Машина сатам дегендер да авторынок кыдырбай бул жака келди. Мындай айтканда 10 миң сомдук машинадан баштап миллион, 2 миллион, 3 миллионго чейин машиналар алып келе берет туугандар. Так, ички салон өтө кетели. Так, передний эко электропакет экен туугандар, көрсөңүздөр болот. Салондор деле аккуратно жай таза экен туугандар, мындай өтө деле кордук көрбөптүр. Так, арткы салон өткөндө мондай жеринде айрык жер бар, дверной ошибкада. А так, ковролин өзүндө деле таза туугандар, мына химчистка берип коюп, папалям урбесиңер болот туугандар. Кузовун өзүңөр көрүп турасыңар, чирген жерлер жок, оформлениясы сразу бар туугандар. Мындай көрдүңөр, оптикасын полный как положено туугандар. Эки передний электропакет, айтканча. По кузову деле нормально, наркы жетти эле. Наркы эме кылоодо өзүңүз көрүнөр туугандар. А так калганы баардыгы нормальный. Калпактар, нормальный зимняя резина. Короче, басы 125 миң сом болот. Машина Нурс автосалонунда, Беловскийде. Номер 0556 23 20 70 номердебиз туугандар. Кимге кызык болсо, чалгыга келип көргүлө. Ассаламу алейкум.